Nyoyen, tudi muchimenga chambujimai manunga ni mpanda nzubu menda ani kabasi 666 roi David mufu. Tangu tetu bengu shala mungumu ya mwishi mabite kutekuni mijibu tetu yega sokolola wenda kama nani kabasi 166 ni mwangu la mwinjile jitu kujalelo kiunu tunumva ni roi David kabasi 166 kumbujimai manyabola bujima kabasi 166 nyeyewe roi David weto mugalenga journaliste kabewa ya Kondolo mwe wanyu mwa muntu en personne mobimba mwana mboka le peuple d'abord Usho kadi mumbanza monsuni makututa bwanga kutulu uri mufu kadi utokolende ngai chimukenji mufila kudi Yohanes moshmuko bodi wa muchihela bwa muntu onsa dilongo la bienseli bienda bwa mukenji wa lufu mutamba wa koledi bokadi hanu di ba mona chichakule chimukishanyi mem kabe wa Kondolo ho hamwe hele ni baka mona kama no ni mo abotu di bimaneo mu province utu di tete bons basomba mwangu vene utu di bamanya Jean Paul Mbwebo ni mema kabanga wa mamboyi injini makanda ni bantu badi bakula bwalwebu bikala badi manye bimpani yona muko bodi wa muchela wakambila bantu bani muntu onsu adilongola la babyenze libyenda kwenda kwani mukenshi wa muntu mubi kakwena kwimpato ni kala bamanye bimpa ndindo mbambula matati wetu wa chimenga chambushimai ni chibambalo mema ndi président du conseil de médecine traditionnelle un syndicaliste udi u chapeauté ni chena muntu mufyolelo ato nji muntu udi ministère miteka ni nji muntu eli hikala ababa dibenda ni lumwelo ndindo mbaba munganga nani bwani benza mudi mumwimpa bamona mushindu wa kutwala province wetu ku development ni tumona ba kuchimuna bihuhu ni biyola ato de tubi chimuna kabe wa Kondolo njemenye ni echi mpuvwaro wa kwa Nzambi mpuvwaro udi Nzambi ngayenda ni bafwa ni bakishi bamba ni tuhatula muntu kabanga ki muntu mulo chanana to muntu udi nyarete ni sati ni reglement d'ordre ni udi wenza mudi mumwishi mameni mikanda ni conseil udi juridique ikala mbano vumufu mubikanyi mbienze kabishi impanu Yesu abikila kwa bukuiza kwa bwanyi si Yesu wa muka sayu denu gogo simbadi bambe kabanga mwana abo ni Yesu mbinje unchene meni handi mwa kubika muni chamushinga nchinyime tudi tumfana bwa bushobani bonso badi benza ministere ya bumbula kalonda kabena ni chitu hacha kudishia bwani badi ho hamani Nzambi to me muntu adi controle bienzeli bienda kubika kwa muntu nyuma wa Nzambi ngase wa Nzambi bwalu tudi bamwana aba bonso babwina batu benzela malu makol benzebi bakala ya kwamba ni bomufu bakadi mwawe sibakamba ni tubika kadi gimba bika to kadi mema kabanga lumuntu enda lwane mufu kadi nchene mufu to mendingela population yons ujulonda mumuni bisanji bya tujomba to FDM ho hamwe ni weka bewa ya Kondolo ni baka mwana kamba ne badi benza mpomina wadi tunga ni bisanji bishila ni ministeri ya justice o hamwe ni ministeri ya sante ndi ndomba ni ntwaye nyama kumiko muntu lomba mujimu ni muntu lomba magota mwimpanga ni kabewa ya Kondolo anda munako si muntu lomba mujimu bindio menti ndomba mujimu ndinge babiro kabena babimpeshe to bidibi lomba kuma ngweshe biro ka twacha la pesa kabewa ya Kondolo ni kutudu twakuleko meme ndi muso gouverneur ka mgweshe biro ni kanda mibwele lula mendi ndomba bani to bampeshe mujimu wa usikiwu di chita di kubwelela kabidi chichenza medicine traditionnelle ni bwakulesha bwani chilo buchikala mwenu no mwana bwa kwenda majundu bwaluka kwenda ditunga dituka di bita medicine moderne kabena ba reconnaître ni médecine moderne bilomba reconnaître médecine traditionnelle puisque médecine adi enza bombo ni kabanga ni kedi hatula byon subidi bantu basangana menjungu ndomba bwani bana betu bumbusha lukutukutu mungenze lwabwa mujimuni wa londo ho banga tanjila mwehele wa kondo ho di muhangila alomba udi nachi amwambuluisha hikala ababa dibika kala benda ni ngum kadi kiba yuko chitu hacha kwenza mujimuto mbula matadi antanya makumikolo ni mbula matadi adimanya nitatoenda wabana adiombusha muchito acha kwambula mikanda yenda bwagwesha medecin walbwa munganga uji am politique yikala muntu wakula mu malu a politique uji underworld wa mujimu wetu walbwa mujimu tudu kwata kwambulisha bana betu ni kwambulisha population ni kuto ditunga dietu mpanda kumikolo kubani mujimu ense bishi uya kumpala kadi batubamba kwetu kunewe ujumuluba bamba kwetu kunekubani lwenyi kalwena mwakununga di kababa lulenga to lumulwani udumufoyelu lumbu kubishi bakwa bamanimba kututa bwanga kutulu urumu vyo mutombola mukajabende kwambila nobulele sha Yesu wakafwa kadi bafo baita ba jadi kani Yesu mufamba manye kadi haka ya bukulu kitabaka sana mulu kitabwashi chomeni ni masala ya vugwanye enshi ba mamo balombe baka halusa sinyo mwimana ni mai mamuti mumani memsi sanso sisi nji mufandi ni moyi okay kadi hii kala baba dibenda ni lumwelo
njimba jingla ci mu chilenga cha 2025 to changer mentalité tu kala ni développement wadi tonga je to bani médecine to ndindomba ministère yons ya santé yitwambuluisha yituhesha passion wetu twenza mudimu to twenze mbwa kuba hesha fierité ni malwa to ditwenza adi asanga ni population mbwani to mudimu wetu to ditwenza mudimu dwambulisha balo ka kwene na shi docteur na sha muntu munga wachana na kayu ba mwele mushila hamoito chabusho bwa chitangile bureau a on demande peut-être que bibo banyu le matutumu porter kuji balombo di bwani kabena makwenza muji mwambula matari bawenzela munjila to surtout que c'est un élu faut bakwesha mwaba bakwenzela muji yikala ni kuluna tini shega yo bantu bonso abambula nyimba baba tumumuganya makasese kala mingi te ubumva bakadi ni matrikile kadi te tutwenza muji mumunena utu ditwenze lunga ni meshi tulomba tulasa mbikol tulomba biro mbikol twenza byonso mefumo adito yikala baba di bamanya bimpani kongu wetu ngongu wetu tetu bonso tusanga bwani bana bamwene kongo badimona kabidi kubihuhu ya bwene bijibi batuta bibachokesha tetu mbena medicine traditionnelle tudini makanda kwambulisha ninji umwa mukobodi wa muchihela ninji umwa uduwenza fierité ya médecine traditionnelle comme un syndicaliste chene ni chabwa kuchina to ni njindomba ministère yons bwani uduwenda ni dine dani kabanga mufo 666 muf badibamba bimpo bwani trafic d'influence hikale ba mukwachile muntu kadani lumu lwa kwenda nalulwani 666 mu udi wako leo nene bonso de bantanga 666 ngwachana kadi hikala ba dibenda bakula kadi mudi mwambula matadi mudi mugali bakuluisha bwani dindi abakadi tumba mudi wenza ko bwani mbula matadi ngayenda amwana ni chenzelo echincenzelo chimpanchenzelo chip nimbula matadi dukumbana ba kwambula mikandende ko hesha ba munganga hikale mu ande wa politique wakala benda bahanyisha ba tradi ngumwa udi kuba sungi dibwa kusungila abantu ndinganshingele ministre wanyu amaganda nkazadi ngani docteur Kazadi ho hamwehele ni divisionnaire wetu misenga mara misenga ndimwela moyi ho hamwehele ni cordon wani ko de banza ko docteur de kaba banza simbo ni kabanga meme mu médecine traditionnelle yeye mu médecine moderne mais bidibwa ko lobani toho hikala tutulomba ministère public yidi bani yitumwana yikala itwambuluisha kumidi mtu tukwata yitwele mubobo d'abord simbintu byagwense disanga nyibidi nimfumu yetu yenza bikala ni fierité katana bwa kwikala tetu kwate hikala bana bamuchisalo bitoga bidibenda muso bantu bonse badibenda batomboka bilemenda bidibenda badiba bifuta kadi tetu kabenda batufuta miji mtu twenza kayina kimba imba ishadi kana shini to bidibishito mendi ndomba bondo ba kanu tege chito munganga yonso diwondo ha yikala ni biro byenda yikala ni mudimu wenda bileshi gibubani mudimu wenza udiwenza la ditunga balo bwa kwenda ditunga dituka dienda ni chitadi na nchi moto katwana mwakwikala tufuta bitadi me mutrezor wetu twele chitadi kadi katu tufuchi kato yikala katwana tufuchi kato c'est-à-dire tout ba congolais eshi tout ba parvenir merci 666 roi David kabangwa mwambui ningwele tukongu tubichi tukabumbuka mwalo bwana bavamba ni roi David mufuna mumanyi nyeye balo muntu mufaka no akulato donc il faut déjà confirmer bwana ujini moyi ki mufoto bavama nunganya bamekala menda mumbanza menjini ngongu ibichi yakokwela kongulwa kumpala ndwani bali bamba ni wo mukenze je mujimu mwakaba bari bakubagire birimbo wawe kufa mwachinyurishe beye bantu no mukalenga beyo aya kondolo aba badibumvwa bibi bwali bwana shanzambi udini mikenji kwena mwakalombe shanzambi kwa passer me ufika koko hadi kukusambigila we kuyamu kahete hadi we kwene muhinga ba kumuhesha to sinashala no uda no kunyengelela nchana manyinyi byuma byabe kuyaka kushika nchilema cha passer anyi eshi cha chenzelu chepo tuhingana mulukongo lwa batele shi badbambi complication ndiku hikala udumvo ni 666 dabantu mendingo hagela bwanga ndingulonda muchanda ndingohesha lulelo ngohesha byuma kadi hani ngohesha bintu ebi si ulonda mikenji bwalu bwa kaise uji muntu numero 1 uji mutegela bulaba ni Lucifer muntu mwesha sahi ya cheka cha muntu butaka mudele byanza kumpayanga bedo ya kondolo uyini mpaya kadi udi ba kungela lukongo hikala muntu duke ba makota lelo muntu duke ba kulela ba we kulela bilombo sele mukashi me bana ba we kufukanga ni sibilomba ni uheta mukashi aya ka musumbani udi ka musum udi ka manta chana na duye ni byum
kadi hadi weni byumba we kufuka bidi bantu sibilomba ni bahatikila munda mwa mukachi kadi cheme tuba kuhenda diabulu mu odele kai wewe pasero anzambi duhenda diabulu ni wewe muntu yonsu diwenza bulaba yekala medu mufuki bo kumashabu bi chamushinga ningulombela lusa ni twakubinu hanshi mu mwabudi sambile nzambi banyo ulomba ngambo yeba uyambile bwani to mudi mundu ngwata mudi mu abungambwa bungambwa bwetu kimbuso mu bwene ni bukwato tutamba ni chidimukulu mukwata mwa kunyensa bishi achikwata chiudi muhanga ulomba udika ina est-ce que we 666 na bwana ministeri dika yine mekanga no to hikala bari bambigene ndi 666 d'abord na chansambe mu Lucifer diko kwaka kweke chansambe ngani na shweni mwana eba mwa bedi kuyiba we kumfani mwana awu mukashibe yani nani bari babigele ni mwana wakabe yanki mwakabe kadi kala muntu du sambil meme ndi mukulonga shishi kumudi mwadi kondo hesheni bi kwabu me udi umbikile ni ndi 666 meme kukuti mubwanga ni mubuloshi henye ekuhanga pinje ulelo wayi kwekele kuna 666 to 666 mbwalba kukonga nzambi mbwalba nzambi ki udi mumanye ni echinyezu echinchin 666 mais 666 udi parmi kuba udi ni ba disciple bende mais ni me nomba udi wenza Lucifer ki nomba wa mudi importance 666 chinyi kwino mwaku domine ko kulufu kwa amani mema ncha kufoto lufu chukafu mulawo kafu mumana na nsha Yesu ngayenda mumanye ni to amulawa Yesu mukumbene 666 dampa de ba hesha ko de Judas de da nyuma obugo na yenza bishi pinje mulawo ki mugwata 666 to simugwata bantu bifugibo udi kai mudi manye ni dulu denda ngitayina mbula banganye na showe unganda munakabewa ya kondo no kulomba kukudi Lucifer na kulama kukashidi kufuwe to weshana na buloba mundu mudi manye bimpa ni ndu muntu kafu mumane kwekala mwanshele mutombo kamwe handi mulo habulaba ndi meni nsahi yonsi yabulaba nzambi wakamba ni woru ni amani mpalata mbinda mpala utumuma kutangwe banyu mwa mwanshele mupi 30 ans c'est beaucoup kuma mayembo mwe wanyeshi kwa muntu to sinansho mutu di mwabe wenungo muntu yose 30 ans c'est beaucoup yikala muntu di bwako yikala wenza malwenda kene udi contrôler bien sel bien dato chenselu chebe chichi kutiwe chikushibei kinsi sanso swansisto mais udi 30 ans c'est beaucoup mukumba nyina partir wa maladi wenza ni udi wiba ni wensi boba kukwata bakoshe kinsi sanso swansisto est-ce que uchutu ni bukola butumbo bakaba walu jamba ya mantere mu bamunemwe bonso bakadi bashala balanda udi banyenga makutanji wadu bali bakahaka manga kadi kaba iba kukwile mikenshi ya mwanjele uto dede ba mabari bakasambile nzambi kadi kaba ibenza bishi balonda mikenshi ya mwanjele uto yikala bukaba iba dikonga mikenshi eto badi manye ni mumalwa di bakasambidila jisisi udi ko kumubingila kaba 166 roi David kakonkani kande kelungani kongo etwa mungalata mba mubunda kudi Rwanda kadi nenu badi bikala ba mona mu mabunyi kanuna bambulu shofu mwadi tunga bwana invite ijika tukona mwaku kreko na bilengu lengu tuma konvite waya kondolo tulibenza lwendo mwabelwendo elu ndusangisha bantu bonsu muditunga dia Kongo mbwani mashabana betu ayaye hanshi mashakinga nyinga yanyi to siati ni kuju adika bidi ni kuju wewe kadi yeye uju ambula mashona kakimwena mulawu kumpala kwa nzambi yikala muntu sokushinga kwa kumanya janda mona jani ko ngwetu radini ditalani bika ba hinga na kungambwa anyi ko nzambi wena na mwana ni nzambi ngwa makanda twanshi tetu bosi kala munye mu Felix Chilombo na kadi kumwa mvite idi mwa kushika bishika kwene mushindo wakwenza kuna nyi ngayende kiwaka chimuna kabidi kwambula kabidi mu mani masala zambi ndo amba nzambi kai sianu tuwe mu maitu mutuma diabulu habula baba cheno mani hafu diabulu diweka weke fu mudi tumani nasi udi muntu kiutu wewe usambile mema mwabe daboni ngandi sambila ni chenselo chanyi mema wadu handi ngenza mudi mwanyi mwimpa njumanye ni ufikisha bantu munda ni haikala muntu kayudi kontrole bwani utu uje nenda uno nenda kiwenza bishi kiwaku hangile gamama muhela na Felix Chilombo dusomba ni bantu badinapo kadiba diba hanyima henda bamunyungulukile babunyi mbayudas nchene mumanyi bobo abo mbako ku Rwanda nyeshi mamuko est-ce que wedu ba kushikisha invite wadu baba na kama na sapu we kaba 666 ba kushikisha invite ya Western tunga yetu bana ba mwena Kongo tuhingana ikubinu no kungambo yetu mvita ngayayi nzambi mwedi wa meshi nacho nashikisha mvita anamushinduvwa malu amuyiselele menzi mwakabwesha mosa muchinyi kabweshe yi bantu benda mukana mubulabo bulayi kimutu ikala kabidi tetu Chilombo wetu mwakutenza bwalu bwa tutungi dimbabunyi mfiti tutula naye katintula ni bafika to tutula ni bato kadi hikala mfiti diko anzambi ngayendo fumenye unyago bo eungesau kiwamanya kabidi mulawu ikala imwakuhesha muntu wetu ni Biblia kumbele to daboro ndi mwanshi ikala na ni Biblia momoyi
Ini Bible momoy. Bigandi on si mo Bible edi momoy mo be. Chikondo chi di hongela di kolo si di fodi ense ni nzambi di. Kadi fodi enda ni mukanda wa nzambi to. Mukanda nzambi si mwense ko di muntu. Yikala muntu ko ense bo muje mo ko ngensa anyi muri muntu egala telefone sinkoma shimbo mutoka. Kadi we mwele binti be bibi muntu musido amba ni to kabanga ka yikala nzambi endo chi di nanji shin. Don sibidi mo ko enza bwa sha don sibidi ba we ko ense bwa sha bwe ba. Voilà, va taski dilabuni kaba 666 roi David. Bon, en principe, nous parce qu'il faut tout jigija. Maintenant, c'était pour fixer l'opinion. Parce que bantu ba moi kana na buni ngongo tambele ko kaba mufu. Mais le kon lu ngela lu andeke lu ndwani kaba 666 roi David. Odi bantu manyo mu chimenga cha mbujimai hambelwa chimenga cha mbujimai. Badibela bantu bajela ngongo ni bena manga badibenza bakwa bantu manga bayetan franga mebo batonu mu bulanda. Me wontungu mwana ni machine ntungu mwana muvale bilenga mwana ku muni kudiba ko ba bro mette den ya minen chichienza bwana wewe kala wo mwina bwanga makuta nchinyi wale bena bantu bamenya batono bantu ba bilamba bibi hambidi banunga mu kana mununga bibi menu mabola bilamba bihanjika basomba banunga no mala mfangwa jamba kadi wewe udungo toni parfum hambidi miracle ya bidibishi ngabe shamema kabe ya muwaya kondolo chani ngwimbile kama sama manyi mangele mangevele chinyi mangevele bilu utuva baka musambo ako bwalu bwa manyi omela numuntu haka heshe mu David kuchumuna kwenda kwa mvite kavu muchumuna ufu muntu munene bomudi kabe ya kondole muto David ufu muntu mukese ufu muntu chana ni kavuna anshe ni ditabushe dani mvite dile chichilwa nchilo buchadi tunga to kadi bomu nsami ga yenda mumana kwa mbula bulo bwenda muheshe David uvoni manyi mamwela manya fu mamwela fuma mukebele bilumbu kadi bwa kuikalanga na kwani bya habulapa ni na shamema nabi chena bwa kubyamba to simbintu bidinzami ga yenda mu mana kumwana ni yitabushe jani dense bishi ne dinsu ba kolega ne ba bari ba bo maya ba bambu bagandika doja maya yitabushe eshindaga ya mahaya myoshikile mu yitabushe da bukinjan shikwi kimban shikwi kala ne yitabushe to wadu yikala muntu yonse yitabushe na shimukanda wanzambi mwamba ni waje akalenga ngudi witabaga yiwenza bishi kadi kala menji mamu kikala confiance ngimpa ka duhingu lwa ngambe duhingu wetu jako maisha mwabe mudu nshila mashemu ndaga shila kabidi mwane tuka kampanda hadusha masha sangana kuikala disanga kwenzani ndima kulombela nsambi bwani muntu aya haduka heta inshala munyengelelani kadiyenga yendi ye muntu ameshi malenga nawo mwana duhingana nukundi ni hikala kabidi makalenga mutudi nawemo tudi tusanga bwani fumu yetu yose sangana kututebelelani Wali population bari bamwense ko di peuple. Est-ce que tout umva bibere ubira ni mwina bwanganya? Tout umva ko bigosho moya. Mema tunsanga tu bambigele yine di bali bwaki mbibito chidi ubigele mbwanga. Muntu mushuka moye ku pharmacy mwabe wewe. Chidi wanga to mo pharmacy mo munchi. Kimbwanga to. Pinde chime bwanyi mema udini prefu ba ko bomona ni bwanga mbobwe bwanyi. Kadi ikale me muntu osulana na shika mo mangumbuka ku michi. Adi ko gumbuka ku michi bantu bonsi benza bishi. Bikale confiance ni chinye ni bwanga budi ko labni no varishine ni mbwanga bwali bwachiri chifila lunga nyelo ki muntu ngayenda to nzambi ine ba mumbujima ye muri bwala mu kuhiteba ku nimero ikala no net wendi mani twambani bolelele uri mu kuhita ku nimero na nshumo hel nganyi mwina bwa muntu mumbujima ye munju menye no nudi bamona singa ba original o 660 suvu bamba ni mufumu tota kungu bawo le kungu banyi mamututa ntema tota kansonda kutuni ne kutonsonda ki pepla d'abord nyeye wewe mbinje o hikala muntu wamba ni mema nju muhita mu kwabo kadi ka kuto habula ba muntu muhita mu kwabo to bukalenga bwanzambi mwamba ni uchina na nshani ngani ni mwana mutegete bwalo bana bategete bene bukalenga bwa diolo rika kwa mani abo mwabe mumbujima ye mukuji bana bari bajuka mpinyanga kuri bantu bari bwala ni bishimba bihita bieba mu bobu na shabobu bakula nango nchena mu manye ni udi bwa kubigile Yesu ni kimwana wanzambi ngani udufo mu chidi mugayi chidi muchame mukufoyela kongwela nzambi ngayenda kono man chidi muchwafu ela inzambi ngayenda bwalo hanu ikala nene bwakwela nzambi lokongwela muntu yonse nadi lumbulwisha ngayenda bwani lufulani nilo lo chikondo kai kadi muntu kaenda di controlani mu bienseli bienda bwalo bienseli bieba byo bibikala bimpa nzambi ngayenda ki umulami ki wakutwala kabidi kumoyo wachendelele kadi byo bienseka bwani to muntu ujamba ni mema ndi 40 de la nation apana kebya kwikala nunguto muntu ngayenda mujimenya bimpa ni lufundu hesha muntu yonse babula bebo muntu achine tini mwana mutegete bwana mutegete bwana bukalenga bwa diolo
Chichimbiri chidwambila bena ntanda batulona mpinje bula babujima. Ngambila bana betu bonso bwani bafobende ni mikenji amafi bafobende ni malama shilangana kimbi shilangana mwaka dingila bu Yesu ni vuntombo jito bali bafobele Yesu mayi kumakasa katwena bamanya ni bafobantu bachabushi wanyi bafobantu bamu mubifwe to avuye bamwela mayi kumakasa si bafobana bakashi udi bakwetabusha mujemu ngende ni shedi anzambi we kumfana ni to kabe ya kondol mukashe banga chajo kanya wendo londa no 666 hanyim udi bigele 666 awninganyi ntomboshi kadi mpinje hadi londa mukashe bahenda wenda umfo dija mukalenga me hanyuma hebo dinenda udiye kwekli udiwambani uye kwekli wambani njini udihenda ni jabulu didi koko anu Yesu ngayenda kumaisha wambani taila hanyuma somona no mwana mukashe kinjabulu to bawe kufuka mwana ni muntu yonswe ukatumenye muntu shali siki mwako hinga nyini kacha muntu butaka kimujele byanza mumbai kadi udi bako henda jabulu hadi henda jabulu mukashe budi nenda udime kumfa bishi kadi jabulu wema mwine utuyigela nenda mushindu kai tuyigela nenda kweyi ngakulani badi bandonda meme ndini nomba unyimbigela jabulu jani daboro badi bangumvu kubisanshi bya FDM radio anyi badi banteleshelelu mu emission uniwe kabewa ya kondolo ndimba lomba bwanito nzambi wakudiulu ni bafo betu bangambo betu baba bene shabalbo amukenshwa lufu mutamba wakuledibu kadi nomba wanyu di 085 611 38 89 085 611 38 89 ni bakamanya bwani Yesu wafu an Yesu aledibu bafo bine meshika bafo bantu chanana to ni bobu bine mesha baba sinteto bantu bamuchimo munene badiba bigilimbe na manga kibaka badishini bafumu ba matunga mitoto kigala ba musoni wingu badisheheba mitoto shala muntu awo mani mangele mangebela chiba bakwenzeja mudimu tushite parla bakwenzeja mudimu ifo kufuta makutanga mudimu kulu sekalo anyimema ndingayingwata mudimu ni dinanga dia bana betu ni dia people kongole bwa kulesheni kongo wetu bilo bubikala mwenu no mona bakwenze bishi mwakwenda madiunda yikala muntu dilonda nomba wanyi udiwiyo manyina miracle ya nya partiri wa kuntempele wanyi wachinyi wa mudi wa mujimu chena bwa kwa tempelo ba mujimu ding mama yembo anu hadu fika kisitu we mwanga tani mero kanyemeshe yonsu njinyele moidiense gran kasai ni hikala baba bonsu badi bandonda bangumfo dina diani ni mbula matadi yonsu ndonda mumanye ni muntu au ki premier syndicaliste ki président wa conseil ngasa wa muchanda mo pepe le peuple d'abord gouverneur sans bureau député sans mandat